Luak me ko malame Uganda wana wechu ni mon ka wati achere NRM primary any we shall speak the truth, the whole truth and nothing but the truth. Pien campaign miru yamu ko del ngen gweno don kama leng ana wechu ni wabichu ya da don kit mo wacha ko gamu form ana gamu form ma mega chiario a waji bene ka ngar matigi lo adai ko ma en beno bera gonya me wacho ne pien wan meto wa yare ko wen kama leng we ko bol kuido kwany madong be loyo tela me ba dege degro ro ana tigi koke kom in camben pilok me ro ki dot ma chwado dan we vu ki goba ma raja dada ka wi upo cha biet mo karario adega ngech lok mo ber ka wot e yamo pa mono ene ni menu Idoro, the Right Honorable Secretary General pa NRM Richard Oduong Board Speaker. Ne en tika luwenyi kumi malok enu chiaro chuero chwinli tina chuoli to twale me NRM. Pero way for the first time mege chie likano chung wakama walu rock bana pe chungi ye edo ki gumpa la chwech en tika kenyu. Ini tiar ka loko ni Board Speaker wek ki kwany en ko kon kire kane ki kwany ko ngi kerdo ke ker lu tugu ma ta nyo ke ker kwak munyole ma ta nyo kit ka mo ba nyo pe iron wa kupekere ma inu ni fudlu NRM tika kuri ye bab magibo lame ye doggi ma wa kuya chielo nyari yo ke no wa yenya nga mo bolo wek wa nge ma dong tiaro chuero chunya man loken tika awa ki iye kama nguru wore ye kuja Board Speaker Right Honorable Speaker Nita Mongi ene la chi man mas que quiero que mío sancione como speaker o ruate mamukuni Nicholas Opio quiero London on an official engagement que mío sanction senior council Nicholas Dong Pie Uganda y tie que la mía Nicholas que come la mego grace entonces un kila wuri Anthony Akolo quiero Board Speaker man en lu yue odd dan mo maki chayo gi en yo winyo no ka speaker ti agoy chim tar mo dor o wajo bana ti bot la do odd mo ko chiek ni Nicholas Opio en yo chiero dori but British government we gi chako ngiyo kama urniti ye kam lo tin ni kwane ye we ko mberne ki miyo sanction ko mi loko aki botu maka initi tamano tika PM we ki subject in one debate a few details and ko weng piani campaign and buchiero non-stop reading so madong ngunu chiero odoro kansina kanso Nicholas Opio speaker kwanyo chim not me at any winika speaker goy chim but Chief Justice over the same issue mira for Chief Justice mada me chungo nge mi na matiri waje way Nicholas mara ngeni pero mo timo gen mako man we ana be loko kede ento ko no nyoni pe Chief Justice chungo ko ni read I loke eni by now ko dok nyo Nicholas Opio tie vu kita chwan piano dong yok ma megutumbo pien ngi kar ke dano charka leko chienne lok tiero tumo mi cha waje ni o ngeri degi o ngeri yeri mer is typical of the political environment kama dano ko ye tamane ke chiero I bor ngar me lok go pa kelo kinying joma ke tamane lo monane chiki ja mahogi kong dong unu nen kong kit chugi ro ma unu ti ye ni kane ki ket gare tienu unu chiere od moko chiek ki chim wi position mo ma unu ti anticipating actually be dokwe pe wana ber ka yik duwe kan piro ro ma nyo unu dong piano kwile it la dir lo bo nen ge nen be choko wa lok ni joma kene wakti ya chaka dui menu jima wana be joko weng I primary election pa NRM eni dok woma and I challenge party administration for a joint campaign makanga do bridging check pa party constitution why me watim joint campaign we shall seek legal remedy we one word one kirika chielo dakika piera rio piera dek piera ngwen dan we tiep tam magiti kere pe badeg la yibi pian ngat ma beloy badeg la yibi ber chalo 8 boy pa members of parliament ma actually sap region no weng pian no level lu chiero mala marach in terms of publicity pian wana be bino me tieto ma rejo matika timero peo be dong wa nyiga chiel alongside ma bejo ma wan town mi ber wa team pian ga wa tier ma rejo no weng dong wa chiero
We're raising the standard of debate of Kampala. Me kwanya chweli bene ketrogi onto the Ugandan map. Mana kuru chaka every day. Kila niano ke niano nyuma tika mio revelation pango matika time e kam pa jo matika betraying chweli ko no gimete gi nyut ne gen gimara chweli. In perom chiaro. Imete ruk te ko chala malaika ko no chin I chwal makake nano. Wang down dugunono. Map and the food o chaka mukene mauti me duata wengberga kat episode ki episode. Anyway, revelation episode as we draw closer to the NRM primary election. Hey, Luani Uriema Robinson Ugeri Matia Charagamu form me NRM primary ichiario me bionuka keme ki la tuachunyem maune ko pajoko ko e kwanyo sola mo miroberi e disiti chere kero ke fami patiko en ke karme kampe tiek yeba tiar wa sola en wa bi tiar mer wa puana di chiama ko wa ner ga ngaru gawa en palwa wa bien wa kere yo kanyago ga kele moti kene komu hey wan tie alqueda manyo lok wa de tuj ka mumu ka me ka mading man en tiga a pian ma chiel ko wa ben wa me speaker ber karna tal bo tiar o lo gi dan nem be ta kene we ko gini karaga ka we loko wo ko ka ene an mara jola full package wam wa bot lwak mo mir bole wa kui juro mot wa dugu kwenda